mangaririt rohaki Tuhan. Kumusta tangianmu tutuhani asa hosau diam kodang di baheko daulina dengan tu damang dohong si sol hoti Tagam situ tu ipaturu hoko burjumi tunatu atu aki toho maho tutu haholong aku sirokap nito diki. Beli foto mesti. Sebelah kiri. Sebelah kiri. Nah, jadi Abu Ida mundur bet ya. Abu mundur. Baru tak pahudur masa di pasar Abang Boruta. Sama tadi, jadi buhat temari tuhatta mau lihat menang di kita seluruhnya dungo manang di hamu bulan nami raja sama usik gabi ala hidah hami di haradiunmu di bawah salas roha rohamu majak ko di haronami nah hai petok tong raja ni pemurung marga pusungku tok tong do hami di bagasan las roha di bagasan hai paso tok tong lah wano potamu raja kutu bagas muna marhitei raja nami di parnakut ni mata narion ador sa tau duti tua kacar nami di dalam bersebuah buah kita raja nami di haroro nami on asaro hami songon na mangalap bu raja itu adu pamuna asa gabi sebulan sahudulok kami nian di nalaho dohot burung raja nalaho parumen nami dohot rapat doi anak pun nami marhitei raja nami di tikon adong buat kami di son songon peserta bian nami mengaton na betul napuran raja nami moltuk songon pator dinga di marasan marohang menjakosa songon hatena itu anak dohonon nami asa titim mana tinopa inna pulung les ni rumah raja bulun moltuk songon di haron nami noaeng manoko raja itu bagas munon asal orang itu hatta situ hatta mana manggohi pasu na matutup noaeng kerajakku hasatan yon pasatan mat bisa masatan. Jadi mau lihat tiar berohanami sonda pura tiar munaon asmarohanami isom adong karbuepir tong pirma to kita saduna mau lihat emang baru satan Goting nih baik kamu goting na goting nih goting na
Sambil dipoto mesti. Sebelah kiri. Nah, jadi Abu Ida mundur bete. Ya, Abu mundur. Baru tak pahudul masa di pasar Abang Boruta. Rohani raja di Pamurmo Marga Kusung. Arung buwak kami di Sunan Batu Pahami. Bago di Supanganon Mardoaton dah masak. Guarnyor raja nami sigua buhay na. Ang iya tudo mabuhay na uli mabuhay na rin kang mau di laut tadi baga sesedarion. Tupahon ni amat kaperdikan masay. Ala berhite siya ni raja nami. Di na manguduti man manulaut ta. Di mangudurhon. Di anak kon nami dur rajain. Nalang majaro pas berbagas mana sida. Bagas joro na dia berhite-hite na po sonay. Berhite or raja nami. Mulut semua tu partor dinggi. Bagor si panganon, marungatun dan nalas udir jala asmaroh majah kosa. Soal hatain na kuwi nang dohonon nami. Asa si titik masih gopa golang-golang belang guna. Raja bulon raja nami. Mulut semua pe bagor si panganon do ida masak na bu batu pahami dua rupa murah jakku. Tuhat tamatong namang gohi pasu-pasu. Matutu. Saat mazul saat mati 300. Pernah kok matanya rupa sahat kami raja nami. Songon bagus si panganut lupamu atau nilas di rohat tay rajakku tagong kumhaga diun nang parhorasan Matutu. dalam mahudah-hudah Ya. Wala te ma dia mo mangburu nami ate. Dari song lima nang dihita. Bakau bersiapat ta siya. jadi songon Babes gantol itu. Sumba bari ka. Basya pa unay. Bajo tulan na yung hunamar hamarang di. Torikan ini torikan. Bagi aku akan naruh yang nyanyi. Arum. Ini sih. 2, 3. Oke, maju bang, langkah. Iya. Orang tua rapat, depan ketua lak bapak. Jalang bapai, haul. Maju tangan di bapai. Nah, iya. Oke, haul bapai. Iya, asal terilis surat tani. Oke, Oma. Iya. Oleh DSP Uma. Oke, ya kembali ke tempat dah. 3 jam kita masih jalan ada. Oke. 1, 2, 3. Oke, maju selangkah dulu. Orang tua rapat. Rapat sana tuh lah. Depan ketua orang tua. Jalang bapai. Jalan jeda kak. Jalan jeda. Iya. Salam aja dulu kak. Salam kak. Salam aja. Enggak usah. Salam aja. Ya, Salam. oke. Kan. Oke. Hal bapai. Iya, Oma. Iya. Oke, Oma. Tahan kak. Kakak mundur dikit. Oke. Oke, nunggak. Oma. Iya. Oke, kembali ke tempat dah. Oi hudul di siamu
marlas ni rohama marpar bue olong tai sahat roh di nama Tuhan manang namu lagabitano behita audotong na dua kabisada pinadomu ni Tuhata pardeng jisian rohaku cinta gitu orang mubah tungah pena masa radi botohodo ahana marga sia cinta puji-pujian nasa ngapung Tuhan di pasar nam di menutup kodopamu opat kilap kami tong-tong di basan Tuhan nama giring dari itu dinam siap bagas nami ganuk saut di dengan Tuhan Yesus tak kasih boto bapa anak burju di mana yang borhat mami itu bagas jurumi di mana sihon ima pes kama sumason di bere nami apalagi upason mangi Tuhan mangilahilikan baru pamilih limang nabasa satu pintu di perbadian Tuhan macong-congi ima belum nami di bagas sadari song-song lebih Tuhan Yesus yang borhat mahami tong matur di mina mangiri-ngiri kami buku sami do mudah nargai ampuni han Bapak Ibu sa pamasan nami nang tarapa asir hang tubagas sangud nami song-song lebih ulun nami namagi Bapa na bulju tong maho Tuhan nama jong-jong ulun nami nama muka pasto nga sa mga
bagas jalan aror na sida manido pasok-pasok atong sa ipatat man sida di bagasan asin ni roham masuk-masuk jalan ramo di mana sida marhidi pakawangin raja di mana sida marhidi tot di porbadia asa muka jalan marujung di bagasan dame pardongan sari peonasi dari tangi hormat tangi yang namion alami asi doa tolong ni roham amin hata ni dewata nagami jamita jadi pasuk-pasuk parmugason di calon pangoy sumatman pusun doho calon korwana Erlina Samosir di mana tersurat di buku Oda Biddusak Pusada ayat 27 seorang mahatani Tuhakai manang ise nama jukul hot nadenggang mangalului lomoni dewata alai manang ise nama jalahi hacahatan sai manginona tu imana sadirino disido anggo sahat sudiro mapotoi siang sifat mengaburjui hampir 40% mana dohoran mah 50 ngajo naik do gelubusu dari yona mana mau larang pangaro sabdo siang penelitian Badan Pusat Statistik Aktar Maribang Doko apa lagi nah itu di pergelan minggu saya nadenggan jalan anak saya nadenggan dapatnya paling mudah tau musik lagi di jual main itu dia di mana isat kami jual main itu asa denggan pangulona isat kami jual main itu asa uli tongki nah cinamona di perjalanan yang mulut tapi juga sifat laki nang narawai sudi aduh di perjalanan yang mulut hidup mona hidup sawong hidup tahun tidak sisa lomoro dua sifat mengajar nawi di bangsa Israel. Bila disoal manang isi naman jugul hong nalinggan mangalului lomo ni dipatan. Berarti saya bersyukur saya bersyukur na siap dewatani alam ni rohani dewatan akan adingkan takkan Allah dewatan pananaho na rumah pananaho na manalo pananaho na takkan jundo akan asing namun manigay lawan ni rohani dewatan adingkan napanguluhon ko nama ribut doa kekalan susah diburburi terlibat si bawai manual susah diburburi habis badan bunga menambik juna terlibat si bawai para dihuni soalnya itu si burburi molo solibanos cek ini si bawe Victor malam marohana musisau aku sudah kayak mangan kamu bebe mau
mengisi akan ada yang terlibat pakai. Kalau soal ini pun calon simak juga. Karena juga biasa ibadah mantan terlalu kereta, karena dibuat menurut martabat spesial. Dibuat menurut martabak pilot, dibuat menurut kecap. Pandangan di rumah marang calon si menteri pas itu mantap dengan korban. Ini benar-benar. Soal itu tahu, ketika buat si bawa oma buru-buru anda nonton nama wasman terlibat itu kira-kira mengurugi itu suka apa? Kira-kira anda mengurugi itu di mana? Waktu ekonomi yang dibantukan. Padahal nomor orang yang berburu sama coba tapi diuri dianggap anak Raja dikasih anak Raja yang sabdo akan tinggali nah ini rohat nasi tani rohat jadi unang takdir tapi jujur saja manami inanami na inaulungan ni Balasan Kristus Jesus lumobi maniho alay pagulim suparman o pusundo ilbina dosa sa takas do di konseling manika sekunami kami siyan raja ni parjumpa ng targiyama ng ihanong ihamong na buya asa kuwi hang gaya marungan sa dalyon itu Maminan dari hubungan dulu harus sama orang tahu juga dia seret musik bahasa orang seret dunia yang dikatakan membuka senarion pasti roh. Patang senarion pasti roh. Sama nang isi na manulah untuk menirohan di dalam manulah jangan jujur akan tinggal dalam iman akan nahuli akan kedua. Puji Tuhan tersebut pada nomor 150 usia yang sedang melaus maju jurnal calon pamori dan calon korban.
marsi pauleonean mahamdoh marsia-sia-sia salut beri rohan mulut rimas panungga kium toh pangcakioni dao masia kamu lagi jam ni salut naik marsia rohan mahamu airo rahut ni nasundingkan duni dami nasihat dewa imam marwajai berdasar rohamuna jalasan hut kami naimuna marhidi hapa mana pagpahena totong main marhidi kuwa di Tuhan Yesus asa imana marwajai rohamuna dohot undang-undang namanukun ma'ahu nuai jumon diho ale pangoli suparnan opusung Olo hong makajeng jokot di jolo ni newatanang boto saluhut dohot di jolo ni akadoan na tumulison nadi pangidoro hamdo si Elina samosir nanir ritmon gade orang musaribe olo hong makawani ibana siang nasa roham dohot manulahon siang nasa gugon huhut marparangehon parange na berbiar rat dohot ibana na olo dohot mangancuan dohot hagalorna tungsura humurang parangena jalan naso tupa pauda konmu manang tarik koranmu ibana haima disirang hamatean hamsogot molo nang sadar ham mangoloi salut nai dogma namanukun ma'ahu dohot diho abe inan Elina samosir niririt ni si suparman opusungkuon bahen naman nasaribe na olo doho maka jokot di jolo ni dewatanang boto suluhut dohot di jolo ni doman na pungudi son na di pangidoro hamdo si suparman opusungkuon kami sinundukmu olo doho makau langi ibana siang nasa roham dohot marpanamahon natrep maradot kon ibana dohot marparangehon parange nabadia pabola halap Kristen ho jalana solupa mahirolokko manang tarik kononmu ibana paima disirang hamakean hamsogor molo nang sadar ham mangoloi salut nai dogma atong marsidaw natang siamun mahamud pabahot ni paraduna por ni dewata amang anak do totli por badia do awan do nabi nado ni dewata daun jadi siraman ni jorma Kalau hamba pasu-pasu siap Tuhan dewata di pasu-pasu jala diramoti Tuhan dewata mahamu disodakot Tuhan dewata mabuhina Tuhan mujala asih mau rohana midahamu didompakot Tuhan dewata mabuhina Tuhan
Muka lagi sadariong gawe hot ripema keluarga suku bor samosir. Bebatama nama masuk-masuk paru matang kau ni akan aporsea. Kalau kami haroran ni masuk-masuk mah salut akan aporsea. Dia siap inakanis. Tuhan
Sadari dono Tuhan kami, marsaka anak dohot perunami, naeng lau manjalo pasu-pasu, marhite na kosomi Tuhan, di pasadahon dinasida, rodi saleleng-leleng naik. Ale Tuhan, tangi hojau namiyo, na torasna, si solhodo tuas ni uriamo.
Jalaho di habiraku mamolus ngoluwo ai hodo nahu parsita torok nama akana ulinang nadenggani Alaho saur tu ngoluku merlas niro hama marpar bue holong tai sahat ro dina matua manang namu Nadua kabisada Pinadomu ni tu hata
basahi saat roh di nama Tuhan torop mari murakapi no parta audoto nagami si ingoton sude holong tahi alamasi tomua rohanang tahita imatang nyata torop nama akana ulinang nadenggani ala hosaur tu ngolukku marlas niro hama marpar bue holong tai di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama hamu disodakon Tuhan debatama bohina Tuhamu jala asima rohana dihamu didopakon Tuhan debatama bohina Tuhamu jala dipasaur honma damena tuton di munabe. Amin. Bardengga basahi saat roh Iti bele. Asal ngarang itu. Tinggalan ini. Apa sudah?
Pasulam ito. Oh, grabe. Oh. Ika pa daga. Ang palatang supung, ang palatang supung ah. Ulan ni Kasniro, ano? Kami ako mapung siya po kumi. Madudu. Horas. Pirma. Oras. Jadi mula mangarari ro tulang nani geregar. Langsung matu sama siri. Horas. Bola menjadi orang mak. Oh, orang boror. Sama tulong na namin ng gulan. Jadi grup 5 seluruh kandidat punya halaman. Ya, ini kita hitung. Jangan mo pang radio ni si. Oh. Pirma. Oras. Jadi guys, jadi mula mangarari ro tulang nani geregar. Langsung matu sama siri. Horas. Bola menjadi orang mak. Oh, orang boror. Sama tulong na namin ng gulan. Jadi grup 5 seluruh kandidat punya halaman. Ya, ini kita hitung. Jangan mo pang radio ni si. Oh. Kita masih halamai inang asjar pasukan perbegasan yang akan nami dot moruni hula-hula nami raja isabarosi. Jadi no ay petuto nang dipartikiano di pumon nami o di punya halaman ang biak maduto pangataran bor dalapan tukun nila dua dinok na dua asa marak puto laulin na mardongon na ringan alay no ay piyamang paninami biru mami tuaro pamu asa jimolo bajo alwalur damang tua mata nomor 2 de bata gabi batu tua mang paninano asa siat juru mula tompa baik damang mula las badomu tu sopa